Bintong, agsagana ka, tada papanan tayo intong bigat. Sa dinaw, Uncle. Agbits tayo, hintay mamat ag-relax. Tapno, may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwen Uncle. Kun tapno makapasyar ka man mat, Bintong. Ipasyar da ka man mat. Wen, Uncle. Uray, di kanto agbalo ni tibado mo. Tagumatang tayon to itibado mi ti papanan tayo. Ha? Kat, wen Uncle. Mala. Check upom to nga raw da na yung bagtaylugan. Wen, Uncle. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang, Uncle. Bentong, isadeng mo man iti batog ti store. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Wen, Antay. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga rudan, Dura, baka... Ay, na. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw, baka... Nan, lukatam man ta pizza, ta mangantaman, ay mabisina. Sige, mabitlaan. Agday ta. Nalukatanen. Mayat to'y flavor a pinili, baka... Mangantan. Sagay sa dalay ti danom ti ginatang da. Naimas. Kun, di da pa iyo format ti kan kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak dita. Mang kalaog lakay. Makain ino kumakon. Ay, di dak pa ikan. Uray danom la kuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti danom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti swildom ka anakan. Wen, Uncle. Inak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, Bintang. Sakan to aglangaw. No, malutom amin na balon tayo. Sakan to mapanaglangaw, anya. Wen, Uncle. Floro, lakay. Intaglanguyan. Ay, wan, bakit? Intan. Mala, agan anus ka, Bintang. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pag-shoppingan dito ang lugar. Sige, agluto ka. Dala sa bali a pagtrabahak. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayanda kada tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanyak. Oray ko ma, no dakkel ti sweldok kada kwada, kas driver da. Ngam nagbasit mo't nga raw. Ay, kunada, umay kami agin-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin enjoy, kan agri-relax. Tamabambanugak mo dito niyag trabaho. Gumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaws. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, daytoy ti kayat kaw. Day, sagmamano day ta. Nan, kita man ti tag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasang laeng dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laeng, wun. Wain, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga laka dita sagpo 400 a t-shirt. Basta may sa laeng, wun. Wain, antay. Antay. Awan mo't tuntay ginatang yung abadaw. Anya, langik kam. Dito'y mo't lalugan, antay.
Apay, pinanawa maya tulugan itay. Wen ata, binaunak ng angkel iti agim matang. Ay na! Ay, tinakaw da siguron! Napukaw amin! Saan, antay? Jay laang sagpo 400 tinala da. Anya? Ay, sayang! Ay, wen nga rod, antay. Sayang na talaga. Simbangpot kay magaya man na nagpasya rin san bentong. Wen, insan fimya. Kahit kumusta ti pa nagpasya rin ay. Nag-enjoy kayo umutlaang, insan. Nagadumot ti post niya antidura ti Facebook na. Iso da lang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mat. Kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di Ang at least nakapasyar ka. Kan, impus mo nantidura di bado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amon ti caption na itipos na. Anya nga, insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Ha? Ingatangan me iti bado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Abay, masapol aya mapanda ipuposti kasta. Ado nga rod di nag-comment. Sana all kung kunada. Ha? Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibadom. Nuamok lang mga kasta. Diyak ko man inalala da diya ba daw? Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi 50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo da gijay? Wan insan. Ay, sana pa'y impos nga rod. Napukaw pa ije maysa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang around. Ngarod Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang Addan sa kano nakastrak iti lugan. Ta saan ilak. Anya? Ay, sayang nga rod Jay pa imot kurkurson hadak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook ng gatangan da kay tibadom. Ngam napukaw mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsisingkwinta pa. Lakay, kita umbanday tuy. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaod. Napintas ba? Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tangay. Awan, libre. Libre. Asinaw, tinangilibre kon ka. Di ka nadlaw, wajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay balaybay dito abagak. Sa akrimwariti pagtagilakwan. Gamsan mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas, bakay. Gatwan na. Sakpay matikunam. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala, ta isuot kon to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar, bakit inakagpakita ta kababain mat no paayag ta awis da. Umayak mo't. Ha? Agad sika ano sumurot ka? At damat kitilugan. Mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Uy nang Kyle. Ha? Ti insuot ni Uncle Labadaw. Kasla, iso mo tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Ay, Bentog! Apakas tauna panangkita mitibado na angkel mo. ha? Antay. Kapadpada na nga maintay, ginatang tayo at t-shirt ko. Agad, gaputa kapadpada na. Atapo mo nga isuday ta. Ha? Ay, saan mo't antay? Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso napukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagninapay mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na angkel mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual. Adda aklat tamanin dito'y lugan na mangururay kada angkel kan antay. Nabilang mo't lagayam ti sumrek dita restaurant kapag kasaran di tindaran da. Iso ajak nakastrike. Ay na.
Itayak pa mabisbisin dito ayan tilugan. Didak pa'y malagip nga o may kitaan mo da uncle kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabalin ko apanganan. At dapay matkidi kwartak dito ya. Isom, ti paggatang kaw. Bentong, ada ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaang antay. Up. Nay, Oh. eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At the basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laeng mo't. Antay? Ket, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas kada kami. Ngay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Ngarot antay. Kasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wagwag, ta original. Ha? Ananuam ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wagwag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wagwag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sa nga ribu. Ay, nagnginamot tayo. Kat daanan, antay. Nangina, ta branded kat nga road. Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungag yaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay ikatanta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. Up. 1, 2, 3. Aday ta. Mabalin mo nga ikatan. Agtrabaho ka. Bintong, kalakan. Inggatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, uncle. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangina day ta. Ha? Sagmamano nga, uncle. Sag pa 500 day ta. Nay, nagninan. Ay, katwan mang tudak lang arudan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam ngay. Ha? Thank you, uncle. Welcome, kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaibot. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintong. Wan? Uncle? Tanuan niya ti kanan me kat kadamay. Kanuan niya ti balor ti bado may. Isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan? Uncle? Insan, adamam mo timpos ni Auntie Dura ginatang nan parakan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pant, 500. Detalyado si ka. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na ita ayan titapan na. Sangag asot mo't. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, isu mga agpay so day ta jay impos ni Auntie a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamano day ta kunam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kuslo di mo mo ti style da uncle kan antay. Ibagada sa nga ribo ti 100. Nayunan da ti may sa asiraw ti presyo ti gatangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da nga gatangan da kay ti kawis mo.
Ibagbagada pa ang nginginaan na kawis ngam saan matgayam. No adala ko masabali a pagtrabahwak, pumanaw akong itayan da, insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nang runa kadatangawan nagadalan na. Ay, huwan nga rot Iso nga anusak pa, insan. Naimbag to lano adda sa bali a pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wun. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Di mo kunaan nag-take out ka. Ay sayang ti kwarta. Kat, anyat ka na ngay. Yalam na tanit isubsobra di ti restaurant. Tadya man At na bati at taraon iti bangir alamisaan. Ay, nagadupay lang na Inkalaan ta isupot ta. Aniya? Daytan, titik out ta ka ng jika nakak. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na bati da. Kate? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. Suro, tagmanda angkel kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay damat kaya main. Timakderdan. Ni. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Isup-supot na dagiti today ti bangir alamisaan. Sa bali ti lamisaan ang nagkapon da. Kanin siguro ti aso di isup-supot da ti customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanam day ta. In-take out may parakan ka. Ha? Di insupot damot iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata moon. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Ay. Lukatak man na ito. Ha? Tulang matag ito Adamot natin na. Adain na po na. Adamot lasag. Basay. Naglukon da gito akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanan ti aso mo tayo. Amukon. Jak ibelenda ito Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wenangkal. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay deta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas katain na po yan. Wenangkal. Indadang ko tayo in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kan. Anyat pagkitkitaam ka na kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ng maasaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul-uli mo kaklaan, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon na inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik nayaw, antay, angkal. Ulitag tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Isong inaramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agundaway, ngagpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga'y ti kadwamin.
Pumanaw akaw nantay. Tadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka, no, at di mo nagustuhan nga naramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan, kahit pangasim, di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinantin diti balay. Awan babaek! Awan! Awan! Adda! Awan! Adda! Nito, awan nga raw! Anay ko! Daytoy mat! Ops! Nasipaw ko tayo, ma'am. Nakarit ka, ah. Dirit-dirit tayo, ma'am. Anay ko! Anay! Batam timak! Di ka bastag pabasulatan itisaan kong aramid. Naawatam? Di ka naglibak! Nabasa kami ang conversation nyo iti cellphone mo! Idarom kayo iti babaem! Sige! Aramidom ti kayat mo. Saan nga umdas dayta nga ebidensya? Tiks lang dayta. Naimbag kumaano na aktuan da kami. Taiso, agdarom ka. Basta agdarumak! Aglablabos kan! Grabe ti pa ng paspasakit mo kanyak! Diyak ka baalanan, Jordan! No di mon kabailan. Sinaan na kon? Pumanaw kan? Tapno awanan ti problema. Idarom ko di asawak, tatang. Ay, kastalatan ti aramid yung agasawa. Agdindin na rum kayaw. No saan ani Jordan ti mangidarumken ka? Sika ti mangidarumken kwa na. Tatang, Awan mo't nga ron napintas a pagbanagan ti panagdindin na rumyaw. Takanayon mo't latta ti panagapayaw anak kaw. sinaaklangan ti asawak, tatang. Ha? Nauma akon, nabanug ako na yun. Agsarita kayo pa'y anaimbag anak kaw. Uray kumano awan anak yaw. Saan kay abasta makapagsina? Taadda ni Vian nga anak yaw. Carol. Makam mo ditan, tatang. Basta sinaakon. Kat alaag ti anak mi. Jordan, anak. Anya di imbaga ni abalayan kanyak. Nagapa kayo man kanon kini Carol. Kat kayat nakakanon asinaan di asawam. Baybayan nyo no kasta ti aramiden na. Tauray siyak. Nabayagan akayat ko asinaan jay manugang yo. Tanagalas ti ugali na. Pagsaritaan nyo, anasaya at tisaan nyo apagkinkin na awatan, anak ko. Kaasi di anak yo, nuagsina kayo. Maasi kayo kuma iti apo ko. Nagalasmot ngamin ti ugali ni Carol. Nailaw anak anang ikasar ken kwa na. Basol na no apay akanayon ti panagapa mi. Di mo kuma ipabasol amin iti asawam. Tadamot kam malim, anak ko. Agpada kayo nga adda bidot na. Basta, manjak matan nanang. Nagpatinggan ti pasinsyak iti dayjay a babae. Saan kami nga agkatunusan? Saan nga asawa ti pangibilbilangak ken ni Carol? No dikit kalaban, nanang. Anya? Ala, Vian, anak. Tulungan nak amang ikarga dito'y bag iti kawustawan. Diyak kaya't apanawan ni daddy, mami. Nagalas ti ugali ti amam. Isa panawan tan. Apay, di ka maasyan kanyak, anak ko. Kanayon nakakabilan ti amam. Di mo sabidungan ti panunot ni Vian, Carol. Nagalas at talaga ti aramid mo. Agpay sumatakab kabilan nak, sana ya. Agpada talaang. Tauray siya. Kabkabilan nakmat. Mami, daddy, saan kayo kumamanan nga agapa? Wen Vian, di ka madanagan. Ta saan kaminton nga agapa iti inam? Tagsi na kamin. Ha? Saan na, daddy? Please, saan kayo kumanga agsina? Diyak kayat ti broken family. Ti kayat ko complete family tayo kuma.
Pasensyakan anak ko. Ngem, saan kami ngagkinaawatan iti inam? Saan ko ngay ayatan? Nakarkaro payasan kan ngay ayatan. Agpakpakasiak, mami. Daddy, saan kayo kumangagsina? Ikuyog ko ti anak ko, Jordan. Di ka bastag desisyon, Carol. Pagpilyan ta ti anak ta. Vian, sa nga pulon ti taon mo, mangpili ka no asino kada kami iti inam ti sumurutam. Asino ti pilyam? Siya kwin no ti inam. Agsao ka, Vian. Dua kayo sumurutak, mami. Daddy. No siyak lamay sa. Yak kayat ko man ti makibiyang iti anyaman a desisyon yung agasawa. Ngem, ti apokok ti pakaasyak. Kasta unay apanagsangit na. Di na kayat ngagsina kayaw. Jordan, Carol. Tatang, Uray siya, maasyanak iti apo ko, anak ko. Apay, saan tayo ka din ang mapagsaritaan iti nasaya at daytaw eh? Amangan no maornos yu pa iti bagbagiyaw, anak ko. saan na mornos, nanang? Wananang, talaga sigura kastuyan ti wagas. Tapno agsardengan ti panagap-apa mi iti anak yu. Ay, kasanungay abalayan. Anya nga ron ngay, abalayan. Awan mabalinta. Di kay madanagan. Tano sumurot ti anak mikin ni Carol. Jak agliway amang ted iti suporta ti anak ko. Ngam no siyak ti pelyen ni Vian. Masapul mo't amang ted iti suporta ni Carol. Alaak ti anak ko. Jak itulok asi ka ti papanan na. Ta ma-impluensyaan iti nagalas nga aramid mo. Agtal na ka. No agsasao ka. Kasla na hushustuan ka. Sika ati na alas ti aramid na. Ala, hustown, di kay man agapan. Ala, aramidin yaw, ti kay kayat yaw. Ta saan da kami mutla dengdenggan kini abalayan. Makipag naagtapay lang diti balay ni Lolong Vian, ha? Sana bale. Agi patakder tanto iti balay ta. Intun bumaknangak. Mami, ni Daddy ngay. Asino nga yan ti kadwa na iti balay? Makamumuta na iti biyag na. Sigurado, mangisangpet da iti sabaling asawa na. Ha? Amumutan ti kinababairo ti amam. Isa di mon panunutan, ha? Irwam mon ti bagim. Asaan mo nakaden na ti amam anak ko. Tanagsina kamin ken ni dadim. Kailiw kun ni daddy, mami. Agawit ako man ije balay. Di kagdanag, tasarong karan na kantumot lang ti amam dito eh. Tamasapol amang yag iti kwartang abastom, anak ko. Aga brodak tatang, da kayon ti pangital ka kanivian. Anya? Kahit amo ka din ti anak mo nga agabrod ka, Carol? Saan, tatang? Diyak kayat nga iba ka. Ta sigurado adinak palubusan. Idi pa'y lang amin adina kayat nga agabrodak. Kasta una panagsangit na idi. Diyak ngamin kayat na makita nga agsangit ti anak ko, tatang. Nasaysaya at mutlaeng no ibagam kenkwana, tapno amuna. Ibagak to into nag-flight akon. Basta diyo pa'y lasasawan ita. Asino dyan sangpet mo a babae ije balayo, Jordan? Ni Fatima dayjay nanang, ti kabarbaro amanugang yaw. Anya? Bayan yaw ta yam-amok to kada kayaw. Una yan. Kasinsinayo pa'y laki ni Carol. Ada-adagosan kasukat na. Anya nga raw, talaga akasta nanang. Nasingsingpet nga dayo ni Fatima, ngam ni Carol. Iso ti kayat ko akaden na, tanaragsakak kenkwana. Tatang,
Ag-flight akon iti mabiit. Ag-flight kan ngem, di mo pa'y imbaga iti anak mo, ti papanaw mo. Jack nga rod kaya ta makita ti panagsangit ti anak ko, tatang. Iso ada kayon tun ti mangibagakan kwa na. Ibagam kit din, anak ko. Jack ka ba ilan? Da kayon tun. Awagak tulangan iti cellphone, inton adda ako ni airport. Vian, apok, kasaritam ni mamim dito'y cellphone. Ato'y Ha? Sa dino nga mintayan ni mami, lolo? Apay nga awan pa'y laang dito'y balay? Akwa, basta, kasaritam ni mamim, apok. Hello, mami? Hello, anak ko? Di na ko magurguraan, wan. No apay nga aramidak ti kastoy. No jak agunay, awan tinapinta sa masakbayan ta. Iso ang masapol amang gadak iti adayo. Ha? Ayan nyo ngamin, mami. Agawit kayo kumandi ti balay. Tadito'y tayo nga agsasarita. Sa anak pa makaawid, anak. Basta agsingsingpet kawan. Di kagligliday. Kandi kag sangsangit tapno sa anak ngagdandanag iti papanak. Ha? Papanam ngay, mami? Manggada ki balasiw taaw. Ada kita dito airport. Flight ko itang aldaw, anak ko. Anya? Sige. Tani, agsagana akon. Bye. I love you, anak. Hello, mami? Please, saan ka kumapo manaw? Di ka umadayo, mami. Mami? Awanan. Apay ngay api manaw asana nagpakada ni mami, lolo. Apay ngay. Ala, di ka nagsangit, apok. Wan, patpatgan na ka ni mamim. Isungag trabaho para ken ka. Nagpay suwapat-pat kanak. Apay ngay alinibasan nak. Apay ngay asana nagpakada. Di nakay kayat ni mami, lolo. Saan, apok? Labna ka ni mamim. Swadi ka kuman agpasugnaw. Wan, Mami, agawid ka kuman. Mami! Nanang, ila ko kung tibalay ko dito eh. Anya, apay ngay anak ko. Agawid kamin ijay probinsya da Fatima. Ijay kamin ngagnaad. Anya, kahit di mo ilako ti balayo sayang, igit ti kalsada dayjay. Basta ila ko kon. Tati mapaglakwak. Ket pagpatakder mi iti balay mi kini Fatima ijay lugar da. Anya, kat kasanon ti anak mo, ikuyog mo. Saan akayat ni Fatima, nanang? Kun may sa? Amang ano saan matla palubusan ni Carol asumurot kanyak ti anak mi. Sana bale? Tapaw itak to iti kwartana. anay ko. Simurubanan ti sakit ti sakak, ti sikit ko. Marikatan akamag na. Ngem, ikarigatak. Tain nakriingan ti apukok. Aldawan. Vian, apok, bumangon ka. Taaldawan. Ada klasim ita, apok. Saan nakasumarek, lolo? Ha? Apay? Maulawak. Kasla na bambanog ako unay. Kanasakit ti barukong ko no agangasak. Anya? Ne, awan mat inaramin mo idi kalman, apok.
nagid-idda ka matlaang dito'y balay. Agkakapsutak, lolo. Nasakit ti barukong ko. Anya? Ay, sos, kasanudaitan nga'y. Umay ka nga ron manganan. Sapay diyak, unay makapagnaapok. Nagsakit manentisa kakensikit kau. Saan ka mabisin, lolo? Pilitem timagan, uray basit laeng. Tapno pumigsa ka. Diyak mabisin, lolo. Saan dak ko maapilitan amangan? Diyak kayat. Hello, tatang. Kumusta kayon? Ada problema anak kau. Di Vian, saan abang mangan? Anya? Ni, apay ngay. Pilitan nyo Kaslaawanan gaganay gayan na. Di pa'y rumrumwaren dito'y balay. Ipacheck up yo, tatang. Sapay simro ti sakit ti sikat kan sakak anak kau. Jak makapag na. Awagan nyo ni Jordan. Taisupay latimang kuyog ita anak mi. Ay na, awanan da Jordan dito'y. Nagawid dan ijay lugar ti babae na. Anya? Talaga tinakdaran nan ti kadat babae na. Angam sana bale. No adda baro nga asawa na. Adamat kanyakon. Ha? Anya ka din day ta sa asawam? Carol? Kinapudno na tatang. Adan boyfriend ko. Naamamok diti abroad. Kat amangan nagdan na kami iti mabiit. Ala, abalayan. Siya kon timang kuyog kinibiyan. Mapan kami iti doktor. Agyaman ak abalayan. Jak ngamin kabailan timag na. No pilitak. Adamot asumakit ti sikat kan sakak. Ay, saus. Limtigmat nga agpay sa ti dua asaka mon abalayan. Wen nga rod abalayan. Kanayon asumuruday to'y asakit kaw. Isu nga no sampay mapan ipacheck up ti apo ko taa. Uray ta adda impaw et ti ina na kwarta. Wain abalayan. Lola, anya ka no ti sakit ko? Apok. Ala, anya ti sakit ko, kunak. Apay ngagsangit kayo matan. Ala, agawid tadwan. Ta ije balayon kadalulom ti pangibagaak, apo. Unayan ti kasasaad ti apo ko ta abalayan. Yaklaim pagarup amadaan iti sakit ti puso. Wan nga rod, nakakaasim at ti apo ko ta abalayan. Nagdagsin ti barukong ko anak kaamo iti dayta. Kahit anyat ko na ti doktor ngay. Agagas ka no ni Biyan abalayan. Kat ikararag tayo nga maagapan ti sakit na. Babaan ti agas. Wen dakil ti kaasi ti Diyos. Patya ka din abaybayan ti apo ko ta. Wan abalayan. Agtalak tayo kini Apo Diyos. Ta isulaang ti kabilgan a doktor. Winumangagas iti apo ko ta. Adamat kaya man sakit ko, lolo. Matayak ka din iti mabiit. Ay saan apok? Agbiag ka pa'y itinapaot Bumakit kantupay met apok. At idog pa'y tibiyag mo. Lolo, Ala, bumangon ka. Tamangan ka. Wen, nagluto ak iti aros kaldo. Ni tib amano, ti insagpaw kaw.
naimas dayjay. Jak mangan, lolo. Mangan ka tapno pumigsa ka. Kun tapno makatumar ka iti agas mo. Wan, tapno maagasan ka. Damami kanda di tigagas ko, lolo. Ibagayo ka damami kanda di. Taagawit dan ditoy. Kaya't ko idan makita kan maarakop. Kaili kong damami kanda di, lolo. Apo, Sana bali tatang. Umandanin ti flight ko. Agawid ako ni ti mabiit. nasayaat nga ron anak ko. Tapno maasikaso maanaimbag ti anak mo. Ape ang nagbanag mo't tinakasta ti anak ko. Nakakaasimot ni Vian, tatang. Ala, di ka unay agladigit. Taabangan no di mo maipamaysa ti agtrabaho. Basta agkararag tayo anak ko. Dakil ti kaasi ti Diyos. Batyan tayo apaimbagan na ni Vian. Sige nga ron, tatang. Kan amangan no kadwak ti boyfriend ko nga agawid, Sumurot ka no iti panagawid ko. Hay, talaga tinakderam ti kadat boyfriend mo? Awan dakas na, tatang. Tanawaya akmatan. Kan adamatan sa baling asawa ni Jordan. Siyak tulakit din. Aniyan, anak ko. Mabalin ka di, anak ko. Di mun ikuyog ti asawam iti panagawid mo. Ha? Taapay, tatang. Da kayo laeng ken ni Jordan ti kayat ni Vian a makita. Awanen ti sabali pay, anak ko. Ha? Pangaasim, ipagpagapumla ko man iti anak mo. Imbis amaragsakan ti anak yo ang makakita kada kayo. Ang mga no agladingit laeng no makita na nga addan sa bali nga asawa. Sumurutakyan ka, Jordan. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Naawan agbantay. Sayang ti mapastrak, Fatima. Basta sumurutakyan ka. No di mo kaya't asumurutak, di ka mapan itian ti anak mo. Imbagak matkin ka akasapulan nak ti anak ko. Masakit ni Vian. At masapol amapatgan ti kayat na. Kayat nakano amakita. Pau-pau itam mo't ida iti kwarta. Anya pay langay ti sapulan da. Sa balilat tamat ti presensyak bakit? Nabayag ngaminan adikam nagkitkita iti anak ko. Masakit ti anak ko. Kat kayat ko amakita ti kasasaad na. Sumurutak nga, Rod. Sige nga ron. Makaammo ka, Fatima. Nakaturog ti apukok, Barok. Bigla kimotong ni Vian, tatang. Wen, Barok. Takasanaw. Nagbasit mo ti kankanan. Mabalin ka di aringan, tatang. Wen, tay pay mo't anakaturog. Vian, apok. Vian. Adda ni dadim, apok. Daddy? Vian, anak. Kumusta kan? Kailiw kayo unayin ka ni Mami, Daddy. Kailiw da kamutan, anak ko. Apag iso, kaduak ni mamim. Agpaiso? Ayan ni Mami. Daytoy man kaabay ko ni mamim a Fatima. Ti may kadwa a mamim. Taison ti asawak ita. Hello, Neneng. Kumusta kan? Song batam ni mamim Mami ko nam ti asawak. Wen? Taiso ti may kadwa nga inam.
Sige, Apok. Mabitla ang tayalaan ka. Iba kayo kan ni Daddy. Tajak kaya't makita di sa baling asawa na. Ni mamik lang di kaya't ko makita. Iso lang di asawa ni Daddy. Iso na ti dadakkel ko. Awanan ti dadumapay. Damami kan Daddy lang di kaya't ko makita, Lolo. Diyan kaya't makita di ka barbarong asawa ni Daddy. Ala, bayam, takasaritak ni Lulam. Ta isuti mangibagakin ni Daden. Apok. Anak ko, panagkunak, makapadakes kinibiyan ti panangikuyog mo iti may kadwa nga asawam diti balay. Isu anasay-saya at siguro nung pagawidem pahilaan. Nanang, Sapay kumata maawatan nak, anak ko. Panunutam kumati anak mo. Amang ano kumaro ti sakit na. No adda pa kasairan tirik nana. sige nanang. Aramidak tibilin nyo. Ni, apay nga pagawidan nak. Ada nangisit a planom? Gaputa sumangputan niya sigod nga asawam, pagawidan nak matan, Jordan? Fatima, imbagak matan ti rason. Masapul ka di nga ulit-ulitak nga ibaga. Di mo man pagrason ti anak mo, Jordan. Ti kunamkit di, kaili mo ja ex mo. Kat iso a pagawidan nak, tapno makasolo kayo. Maaramid yo ti kayat yo. Punasam day ta nga atap mo. Taawan kinapudno day ta. Si kaitan ti ay ayatak, Fatima. Tila ang anak ko ti pampanonotak. Iso apa nga asim. Makikooperit ka kumamat. Kaya't ko nga umimbag pa'y ti anak ko. Hay, Fatima, please, mawatan ako ma. Sumagmamano lang nga aldaw ti panagnaid ko ditoy. Kun may sa, dito'y balay dananang ti pagturturugak. Sa anak nga umyan ijay balay da katugangak. hay, sige, makamu ka. Di ka nga ron agpasugnod. Wan? Alawanan, ay ayatan ka. Iso sige, pilitak nga awatan ti sitwasyon, Jordan. Diyak kaya't ang mga asawa kay ti sa bali, Daddy. Ni mami lang ti asawam. Ha? Na kayo ti agasawa. Da kayo lang ti dadakkel ko. Kaslag kapsutak no makitak nga dan sa baling asawam. Ha? Kwa? Di ka madanagan. Tapinanawa ko ni Fatima. Nagawi din ijay lugar da. Nagsina kayon, Daddy. Kwa? Uwan anak. Nagsina kami. Thank you, Daddy. Bastag papigsa ka, wan. Agpaimbag ka. Kandi ka unay agladladingit. Tama ka padakas kan katikasta. Wan? Wan, Daddy. Talaga apumiksa akon. No da kayo kan ni Mami ti kaduak dito'y balay. Ayan ni Vian. Aday jay siled. Kalkalpas na nagdigos. Kat, kumusta ang anak ko? Kas jay lata Gambangan matan iti adaw. Sipod si mang putak ditoy. Ala, mapan kan iti ayan na. I love you, Mami. Kailiw ka unayan ama arakop. Kasta akmat kan ka anak ko. Ay na, agpaimbag kawan. Agpapigsa ka. Wan, Mami. Amok apumigsa akon. Takadwa kayo manan ken ni Daddy.
Complete family tayo manan. Iso anak karagrag sa kakunay. Mami! Agyaman nagtapinatgam tikid daw ko adi mo ikuyog ti kabarbaro nga asawam iti panagawin mo anak ko. Napatagti anak ko kanyak tatang. Iso nga aramida ka amin nakabaulak. Tapno maparagsak kulaan. Iti kasta, agimbag adagusan. Agimbag batkit di ti apo ko. Basta makumpleto ka no ti imbaga ti doktor a panagagas na. Uwan tatang. Ay na, masya na kiti anak ko. Kaslag kapsutak ang nakakita iti langana. Grabe, tikimuttungan na. Nagimas tilinutom asidaan, mami. Wen, taamo ka paboritom ti kasta aluto, anak ko. Sinigang abangus. Oh, adtoy pa iti sabaw anak ko. Agigop ka. Wen, daddy. Inapoy man pa'y, daddy. Wan, mabitla ang anak ko. Kumusta te apo ko ta abalayan? Dakkel tinagbaliwan na balayan. Rimbawat amangan. Ken simmaranta. Ha? Ay kat, nasaya at abalayan. Ken amangan no sumreken iti pagadalan na inton umay alawas. Napintas adamag day ta abalayan. Wen abalayan. Ket patsyag ati kaadda damami ken dadi na ti may sa arason. No apay asimmaranta ti apo ko ta. Talaga adakkel ti maitulong ti presensya dagiti dadakkel na abalayan. Ket pakaragsakak unay. Tapinat ganda tikid daw ni Vian nga apo ko ta. Papa namanan ngay, daddy. Agawid ako na iti balay ni Lulam, anak. Saan kan nga agawit ijay, daddy? Anya? Saan amabalin Urayan nak ni Lulam. Ibagam adito'y kan maturog, daddy. Anya? Please, dito'y kayon balay ni Lolo ang maturog. Ta dito'y matamat maturog ni Mami. Di mo't kunayo apis kayon kan ni Mami. Asaan kayon nga agap apa? Ha? Kwa? Uwan anak. Dito'y kayo nga rodan ang maturog, ha? Alaan yun to amin ang abado yu ije balay ni Lola. Ta dito yan ti pagnaadan nyo, daddy. No, adaasim iti anak mo, patgam ti kayat na. Dito yan ti pagturugam. Ang damat pagturugam dito'y. Sa anak komportable dito eh. Apay, di mo kayat makita ti panagrupropak, kasta ka di? Tapnam mom, nakarkaro pa'y ajak kayat makita ta panagruprupam. Makasuya akit kitaan. Agtal na ka man? Kunammatlan asino kang agsasao? Kat, anyat kayat mo ita, kabilan nak? Sige, padasam tabalsan ka. Di ko nam kabutang ka? Ha! Kabalan kabalsan ko nam sa. Nuapay mo't nga minanagamaam mo ta idi Agbababawi ka na kiasawa kan ka idi. Nakarkaro pa'y kanyak. Naamukla kasta ti ugalim ide. Saan ka pinakasaran? Adayon na singsing puti nobyo kita ngamsi ka. Adayumot anasingsingpet ni Fatima angam sika? Ubing pay. Naasikaso. Nadungo kanyak. San akaskan ka nga apera? Uray tanatatarmot nga dayo tinobyo kita ngamsi ka. Huston crack! May kankan na eh. Sige padasam timang kabil kanyak ta talaga balsan ka mo. Carol! Jordan! Husto daytan. Anya kay kaday. Anya man ti pagap-apaan yun aya. Ay na. Natangan kayon. Kas kay laobing nga agap-apa. Adapay kit atiw yun atin ejer nga agap-apa. Day tamanugang yu Ipilit na kati pumanawan. Kat saan lang arda palubusan ti anak nan. Diyay lakay kayat na tararamidan na. Sika ti mangirugrugi ti apa, Carol.
Di mo ipabasol kanyak. Sika! Stone, anya kay kade. Ti ammo ti anak yo, saan kayon nga agap-apa? Kasta payla ti aramid yo. Naimbag tamid yo adayo dito'y tayan na. Sana magag ti panagsinsinong batiyaw. Hala, gusto na itan. In kay kat asikas huwan jay anak yon. Hello, Jordan. Kasano, di kan agawid? Talaga adi mon mapanawan ti sigod nga asawam? Mawatan na kuma, Fatima. Di nak ngamin palubusan ti anak ko. Di mo man pagpambar ti anak mo? Amok na ornosyon ti amin iti asawam, kat nagsinublian kayon. Sana pudno dayta. Pudno! Kanayo na may tagtagainap ko dayta. Di nak ngamin pagpanunutan iti dakas. Basta agawid kan, Jordan. No di ka agawid, nasaysaya at langan nga agsinatan. Anya? Saan Di ka kadiag sa sauti kasta. Bayaan, tagpakadak iti anak ko. Tapno makaawid ak. Jack amukin ka. Sige, bye. Awan ang dakit di itibain. Saan, Daddy? Di ka palubusan a pumanaw. Dito'y kayo laang. Tapno complete family tayo aka na yun. Agsubli akmat laang, anak. Duawin no talo nga aldaw ko la siguro ijay. Mapan ko la kitaan tinapanawak a negosyo mikin ni Nanam a Fatima. Sorry, Daddy, ngamjak kayat. Anak, Agsakit ti barukong ko no saan kayo makita ka ni Mami. adamat ni Mamim, anak. Saan nakapanawan? Saan na kompleto ti aldaw ko no saan kayo makita, Daddy? Dito'y kayo kumalaang. Basta saan da ka pampanawan. Sumra ka ko ni Jay Skulinton bigat. Da kayo ti kayat ko amang itulod kanyak, Daddy. Kumusta ka ditan, honey? Mami? Oh, Vian, anak. Ada ka sa pulam? Kasarsaritak bit ni Daddy Maagari. Kaya't mo akasarita? Honey, kasaritang bit ti anak ko, ha? Oh, ando ti cellphone, anak. Ni, apay nging cancel mo ti awag ni Daddy Maagari. Jack kayat dahi nga agbalin Daddy. May salaang ti amak. Ni Daddy Jordan laang, Mami. Please, Mami. Baybayan niyo ko man day jay atao. No asino man day jay alalaki. Ni kumalaang Daddy ti ipatagyo. Agpagpakaasi akada kayo. Sinaan yun day jay atao. Ta sininaan mo ni Daddy ni Nana Fatima. Please, Mami. Sige. Ala. Jakon awagan day jay atao. Di nakpagsawa ni Tikasta. Ta sikatim mo una ng loko kanyak, Jordan. Katapay, di mo maklon aya alalakiro ka. Wen! Aklonak! Ngam nakarkaro ka pa'y ngam siyak. Si kamot latin ang puwersa kanyak ngaglalaki. Gapoy tinagalas nga ugalim. Nagsasao ka. Anay ko. Kasla ka na husustuan. Daytoy mat! Nagalas at talaga ti ugalim. Nalalas ti ugalim, ha? Mami! Daddy! Ha? Ata kayo matkayang dito likod ti balay. Kunak nunap-napanan yun. Itay pa'y laasap sa pulen kayo. Wen, anak ta. Agpapaangin kami. Nagmayat meten no kasta nga kuy-kuyog kayo. Nagmayat tiriknak no makitkitak tinapintas alinangan nyo, Mami. Daddy. Tangay awan klase kita. Mabalin ka di arumwar tayo. Agpasyar tayo. Ha? Uwan, sige anak.
agpakuyog ka pa'y laki ni mamim. Saan Dua kayo amang kuyog kanyak, daddy. Sige anak. Agrobot ka nga rodan. Tapno masapa tayo arumwar. Wen? O sige, mami. Si katimang kuyog kinivian arumar. Apay, di mo nang nagjayin bagana. Dua tamang kuyog. Talagang awan patag ti anak mo kan kanya. Napat patag di babaeng ti anak mo. Agtal na ka. Di mo amot isasawang. No saan anapatag ti anak ko kanya. Awanak ita ditoy. In sakripisyok ti negosyok. Gapo iti anak ko. Kat kasmat kanya ka. In sakripisyok matitrabaho kay abroad. Gapo iti anak ko. No kasta, nagpasyar dagiti talaw, abalayan. Wen abalayan. Nagsublen ti sigod apang maginibiyan nga apo ko taan niya, abalayan. Wen abalayan. Kan pimig sa banayn. No pa'y agtultuloy latta ti panagagas na. Sana balay, takunamat ti doktor nga agimbag pa'y ti apo ko ta. Basta itultuloy na ti panagagas na. Wen panagkunak. Ti presensya dagiti dadakkel na ti adda amang pasarantaken kuana. Wuna, sapay la kuma, tamaornos metten ti amin kadagiti agasawa. Hay, kinapuno na abalayan. Kanayon latta ti panagapada. Ilimlimod da ti panagapada. Tati amunivian ket nagkapyadan. Hay, unayan aya dagiti nga agasawa. Okay damit, idinabiid da pa'y anagasawa. Wen nga rod Hay, jakman ammo. Tauray kasano ti pamagbaga kadakwada. Isulat tamot ti aramid da, abalayan. Awan ka di pa'y ni daddy, mami. Awan pa'y mat anak, napanan na aya. Kunanamat nga adaman pan nagatangan ni J-Store. Ngam awan matan. Ay, amang ano da nasabat na anak ka istoryana, Iso na taktak. Nagbayagan ngay. Pimanaw sa matan ni daddy. Pinanawan na tayo na samanan. Ay isaan? Saan nga aramida ni dadim dayta? Adan ni daddy? Nabartag ka, Jordan? Ala, ibiyan, anak ko. Sumrakan ijay silid mo. Wan? Tagsarita kami kini. Mamem, Nabartag kayo matan, daddy. saan? Basit lati. Inanam ko anak ko. Alan, sumrak ka iti silid mo. Dagbanding kami man kani mamem. Anak, Sige nga Rod, daddy. Apay ang nagbartag ka si Mangpet, Jordan. ibiyang mo ko ma. Awan pakibiyang mo kanyak. Da saan kan nga asawa? Saan nagmatan nga asawa? Lalakiro. Si ka at babaero. Anak ko, sigagat timang tungtung pa kanya ko. Anay ko. Dito'y pitiraman na. Huston! Anya ka kadi? Mami! Daddy! Anya tararamidan nyo? Aga papa kayo kadi? Ha? Saan anak ko? Saan? Naglinlinambing kami kini mamim. Awanan kakiti itipain. Alan anak, agsublikan iti silid mo. Awan? When, Daddy? Sikatin mo na ng kabil kanyak. Iso asyak di mga libas. Mami, apay anak
Naka-sunglasses kayo dito unag ti balay. Anak ko. Actor Isaac ngamin. Kadya kaya't amaakaran kayo, anak. Ha? Kita agman ti matayo, mami. Ay, isa na. Maakaran ka. Ha? Nala, ingkag di ko sanwan. Tapno saan ka amala daw iti klasem. Noan niya launay nga minti pag-apaan yu anak kaw. Kanayon kayo nga kinabel. Kita man talangam. Na black ayan ka manay. Basol di manugang yung atatang. Kastalatan ti aramid yaw. Agpinpin na basol kayaw. Hay, ti ammo jay anak yaw. Nagkapya kayaw adadakil na. Di na laam mo alimad ti panagap apayaw. Tatang, Kahit anya ti planaw, tanagaduman tadugol tarupa mo. idarom ko ni Jordan, tatang. Ipabalod ko. No idarom mo, ni Vian ti apektado. Sigurado nga agladingit no mabalod ti amana. Day tangarod ka tagbalbalin alapad, tatang. Ti anak ko. Di yun to matdangdangan ti may balakad kada kayaw. Ti makunakit pilitin yulatan ti agkapya para iti kakaysuna nga anak yaw. Ala, tingkay tuludan ti anak mo. Ha? Sa to agasan no madamdama dagitadugol mo, anak ka. Uwan, tatang. Isumat lagayam asana kayat ni mami nga ipakita ti mata na kanyak. Dinanugmat kayam ni daddy. Kaasimat kayam ni mamik. Nangag ko ngamin nga imbaga ni lolo. Ilimlimad ka no da daddy kan mami ti panagapapada. Apay ngay. Kunak no pisdan. Ngam saan pa'y matlagayam? Bay, anak. Panawan kanwan. Uray ta na itulod kan diti pagadalan nyo. Mami, mabiit man laang. Apay, anak. Mabalin ka da kitaan na kita matayo. Ikatan nyo kumati sunglasses yo. Takita at dagiti dugol yo. Ha? Ni, anya dugol nga ibagpakam. Awan mat dugol ko. Adda, mami. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kan ni lolo itay. Ha? Kinabil na kayo ni daddy. Sorry, mami, ni. Anya tikit daw am iti sorry ngay, anak. Sorry. Ngamin, gapo kanyak. Kabkabilin na kayo manan ni daddy. Ha? Ilimlimad yung matkayam ti panagap-apa yo. Ti amok ngamin kat okay kayon. Anak ko. Nakakaasi kayo mat, mami. Ay, adamat la basol ko. Basol mi adwa ka ni dadim. Sumurkan iti classroom yo. Tagawid ak matanwan. Ni dadim ton timang sukon kan kainton dismissal yo. Daddy, Mami, pakawanan dak ko ma. Ni, apay, anyat ikidawam iti pamakawan, anak ko. Ti kayat ko ngamin kat kompleto latta ti pamilya tayo. Diyak kumakayat nga agsisina tayo. Katwan mat anak, kumpleto tayo mat. Wan, ngam nabayag mat kaya man nga ilimlimad yu ti panagap-apa yu. Ha? Basol ko no apay nga agap-apa ka nagkin-kinabil kayo latta. Ipilit ko ngamin ti panagkapyayo nga uray marigatan kayo mat nga agkapya.
Anak, iso sige. Saan na ko na panunutan pa'y, Mami? Daddy? Ha? No saan nyo na kaya tiagdan na? Sige laang. Uray saan na mapatkan ti kayat ko. Basta saan kayon nga kapag ka nagkinabil. Ha? Diyak kayat nga kinabil kayo latan itag na na yun. Iso ano talaga kayat yung tagsina? Aramidan yun. Nasakit man nga maklunod ko na broken family ti mabanguna ka pamilya. Vian, anak, Basta dahil tilaglagi pa niyo. Ipatpatag kayo unay. Katyak kayat nga damadangran kada kayo. Iso sige. Oray saan na kompleto ti pamilya tayo. Basta saan kayon nga kinabil. Hello, Jordan. Apay ngay mawag ka? Ha? Saan na ka din akailiw, Fatima? Ha? Kwa. Okay lang nga oray saan ka pa'y agaw-awid, Jordan. Awan problema kanyak. Maawatan ka matkat. Ha? Okay akla ang ditoy. Agawid ak iti mabiit. Ha? Nakalagip ka mat. Apay, nagapa kayo manan iti asawam? Kwa? Basta agawid ak dita Fatima. Ha? Sige Makaamu ka, Jordan. anyat sang sangitam Carol. Sangitam ka di ti panagawi din ni Jordan iti ayan ti babae na. Saan na day tatatang? Anya nga raw. Anda na si kugan tinubyo kay abroad. Kat umadanin ti kasarda. Ha? Inalilaw nak day dyan lalaki. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Kahit nalabit. Nakaamirisan Tadi na kamit ngamin mabalin nga ikasar. Nakasado kamit nga raw, anak ko. Iso nga awatem tigasat mo. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti anak mo. Tapno na anayan ti panagimbag na. Fatima, sinurpresa nak apay nga inlimid mo amasikog kagayam. No kasta, nakargaan ka di pimanawak? Ay, ladingitak. Ngam saan asikat ti ama to'y sikog ko, Jordan. Anya? Sorry. Ngam ti amok, awanan namnamakin ka. Isuan na kay relasyon nak iti sabali, bayat ti kaawan mo. Anya? Isuan na saya at matay ka. Tapno maalam dagiti kagawaam dito'y balay. Kat may mayat matlaang, no iti personal ti panagsinata. Tapno makuna aporomal ti panagsinata. Fatima. Kat no ti maipapan iti nagpuunan ta iti negosyo. Awan problema, itad ko ti share mo, isublik amin ken ka. Vian anak, nagsubliak anak ko. Daddy, sumr kayo. Thank you anak ko. Ngam, apay dagita nagdadak kalabagyo. Ag naeda kon ditoy, anak ko. Tapno maasikaso ka na imbag. Uray saanan, Daddy. Please. Ha? Saan kayon ngagdanaken ni Mami? Makonsensya aktumanan no agapa kayo. Kat agdinangran kayo. Diyak kaya ta mapasamag ti kasta. Ha? Kwa? Saanan, anak? Jakon kabilan ni mamim. Ikarikday taken ka. Apay ang nagsubli ka? Huston Jordan, nabanuga kung agpampamarang iti anak ta. Kan may sa, namuanan ti anak ta nga agpampamarang ta lang okay. Ngam kinapudno na,
Gumay gayab-gab mat agurat at iti kaong ganta. Apay, awan ka din planom amang urnos iti amin. Seryoso ka iti dayta nga ibagbagam, Jordan? Wen Carol, makonsensyaak. Gapo ka dagiti imbagbaga ti anak ta kadata. Mabainak amasyan kenkwana. Kinapuno na. Kastamit lang ang tirignak. Masya na kiti anak ta. Ngaman niya nga rod. Talaga siguro asan na paraburan iti kompleto a pamilya. Itulok mo nga rod asaan ama kompleto ti pamilya tayo. Kat ni Fatima, kasano nga rodan? Nagsina kamin. Addan sa bali akadindan nana. No kasta? Agpada ta anay ibati, Jordan. Ha? Kinapudno na. Uray tinobyo ki abroad. Nangasawan iti sa bali. Ngam inaklon ko ti amin. Ipamay saklatan ti atensyon ko iti anak ko. Ipamay sata, Carol. Duwata amang sikaso iti anak ta. Pakawanan ako makarol. Ado ti nagbasulaken ka. Kat ikarigatak ti agbalbaliw. Noan niya dagiti saan mo akayat nga ugalik. Ikarigatak nga ikatan. Tapno awan rum sa apagapaan ta. Para iti kakaiso ng anak ta. Nakasaganak ngagbaliw. Nulakit ni tayo nagpay iti may sa atyansa. Carol. Sorry, Pakawanan nak. Aminado akmat kiti. Sana ka perpektong asawa. Ado ti pagkurkurangakan ka. Iso ano anya amat dagiti saan mo akayat nga ugalik. Baliwak. Kat sapay kumata mapakawan nakmat, Jordan. Ay ayatan ka, Carol. Ay ayatan ka mat, Jordan. Agtinulong tamang taripato iti anak ta. Mami! Daddy! Agpaiso ka din dito yung makikita kan mangmangag ko. Wan anak, saanan apanagin ko kuna. Pudpud nun daytoy. Daddy! Wan anak, kat pakawanan da kami kuma. Noan yaman dagiti nagkurkurangan mikan ka iti kalabas. Sorry. Ipatpatagda ka unay, anak. Wan anak, napatag ka iti biyag mi. Isungay karigatan mi ti agbalbaliw. Para iti pagragsakap. Agpinatag kami kini mamim. Aginggat ingka na anak ko. Agyaman at daddy. Mami, kunakno saanan ama ornos ti amin kada kayo. Ipatpatag kayo matunay. Kat ikararag ko kan ni Lord. Asapay la kumatag paut pa'y ti panagbiag tayo. Tapno ado pa'y atawan ti panagdadan na tayo. Congratulations, Vian anak. Nakagraduar kan iti kolehiyo. Ay na, congratulations anak ko. Ay na, nakaadal kan. Kasla kaano la idi ubing ka. Angam ita, balasang ka na talaga. Agyaman nak mami, daddy, utang ko ti amin kada kayo. Agyaman nak iti adwa sakripisyo yu kanyak. Ket agyaman nakmat iti adu nga anos yun ang papaagas kanyak iti sakit ang naglabasak. Ken ti panang paadal yu kanyak, mami, daddy.
Pagrebingan mi adadakkel mo dayta anak ko. Isu nga awan ti rumbeng apagyamanam. Nayat unay ti Diyos. Ta iso tinangagas ken ka. Naimbag kan anak ko. Uwan, Daddy. Kat apaman na makasapulak iti trabaho. Siyak tumamang tulong kada kayo kan ni Mami. Saan ada kami ti panunutam? Dikit di masakbayam ti saganaam, anak ko. Basta kayat ko asubadan ti kinaimbag yu kanyak nga anak yu, Mami. Daddy. Grabe, friend. Nakitak manan itay. Limabas ijay balay. Ha? Asino? Asino pa'y kuma? Ni Mark Anya? Sika talaga. Makilkilig ka manan. Ay na, pagbigyan nakadilatan. Nagtaerkat ngaminan ni Mark. Anyan? Tulungan nakman Alice. Tapno papansin nakmat ni Mark. Sige, tagagaraag to ti mapan iji balayda. Anya? Maiturod mo? Namati mo't. Rabak ko kadilaan. Pakpakawan mo't Anyangay ko matibagak. Pulos mo't Disikan ti mapan no kayat mo. Nakarkaron naman, Jack. Kababain mo't Mas daw ka siguro no apay nga imayak dito'y balayaw. Alice. Ha? Apay ka di, Mark. Anyat gagaram. Kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti umay dito'y balayaw. Ngam maunak ti agbain. Anya? Tapno ibagakken ka. Nabayagan akursonada ka. Alice. Ha? Ladingitag. Ngamyak kayaten nga ilimid ti pudno amarikriknak. Ay ayaten ka. Alice. Mark. Day ti pudno Alice. Damag ko anasingpat ka abalasang. Iso asaan akon anagdudo nga imay. Tapno agdato nakken ka. Sapay la ko ma. Tadanam namakken ka. Alice. Kastaya, di nagasat ka. Tas ikagayam ti ayatin na. Friend, Jack kaya't amadadaal ti panaggayam ta. Iso di ka madanagan. Jack to aklunin ni Mark. Oh, nga ta. Naglakat iag sao, Alice. Ha? Ay, adapay gayam papanak Alice. Aglabaak, agluto, agdalos, ganda dumapay. Uri agawid ka pailaan. Ay, no kayat mo. Tulungan ka kadagiti trabaho ni ti balay. Saanan? Thank you laangan, Alice. Naimbag nga oras mo, Freya. Ada ka din ni manang mo, Abeya. Ne, apay, saan na nagpakadakin ka, Manang Alice? Kat no nagpa-Manila itay bigat. Anya? Anya taramidin na iti Manila ngay. Ay na, mapan ka no agtrabaho iti may sa apaktorya. Iserrak ti kasinsin mi. Ay, kastaya. Ay, apay ngay asa na nagpakada kanyak. Naglokon ni Manang ko. Gayem na ka, ngam di na ka pinakaamuan. Awagam tulaangan. Ay, uwan. Agyaman na ka. Ay, sorry Awan nga minload ko. Iso asaan ka na i-text. Unay ka matan, friend. Pinanawan nakmatan. May kawaak lakit tiniti kaawan mo. Sana bali Tadamot ni Mark amang liwliwaking ka. Ha? Ni? Bye! Apay nga nagbalin mo tan akas dyan ni Bea kanyak. Ay, may papanlakit di ka ni Mark ti pagkaskas dyan na. Basol ko ka di. No agayat ni Mark kanyak. Yakon pagawiden ni Mark ijay balayda, basang. Ado ti sulisog ijay lugar da. Nabiso dagiti kasinsin na, kun barkada na ijay. Isungsung da nga agbisyaw. Isungay nayabaklangan dito'y lugar tayaw. Ah,
Kasta ka di, Tata Pijong? Amom, talaga na singpet ni Mark. Nagagayt, no da kayaw ti agkagasat. Ay saus, masigurado nga awan to ti pagbabawyam. Tata? Agbagay kayo pa'y, tanataer ni Mark, ken napintas kamay. Napipintas ken gwapon tulakit din dagiti agbalen nga anak yaw, no da kayo ti agkagasat. Hi, friend. Ha? Bea? Ala, imbag man ta nagawid ka. Sumra ka Thank you, friend. Ala, pimintas ka Oh, talaga? Thank you, manan. Aywan, pasensyakan iti kalabas ha. Aklunak, nagsakit tinakom ko idi naamwak asikat ti kayat ni Mark. Naupayak idi naamwak ang nagpatinggalagayam iti elementarya day jay ang Mark. Ha? Kan, ada kadwak asimangpet sika. Asino? Ni Jude, ada iji balay. Asino Jud? Nobyok, professional ji boyfriend ko sika. Anya? Masikuga kon, friend. Ha? Kat, anyat imbaga genobium nga, hindi imbagam amasikugkan. Naragsakan syempre. Di, saan kan nga agsubling agtrabaho iti syudad? Saanan? Di na kon palubusan ni Jude nga agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Wen, ngam no next year pa'y. Tama kumikom ni Jude iti trabaho na. Kasta ka di? Katsika, kumusta kayo matan kini Mark? Inaklon mo ka din? Adamat tan napasamak iti nagbaatan nyo? Masikok ka kadimatan? Grabe ka, Mat. Advance launa ti panunot mo, Bea. Jack pa inaklon ni Mark. Ala, pakipot ka launay mat. Ngam, anya nga iti masakbayam no iso ti pakiasawaam. Kat awamot na talagad at trabaho na. Makikon-construction mat lagayam. Kwa? Hay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigrigat, friend. Naimbag kanyak ta professional ti pakiasawaak to. Ay na, agyaman ak alis. Kunaklano awan gasat ko kinkan. Nakitak no kasano ti regget mo ang nagdaton kanyak, Mark. Sigo din nga da panagayat ko kan ka. Ngam, Jack la impadlaw. Ta pinaliiw ka pa nga imuna. Nupod-numot lang ay ayatan nak. No pagpatinggaan ti kinaanos mo. Dinto agpatingga ti kinaanos ko ken ka Alice. Alice? Agkasartan? Ha? Nagpardasan ngay? Wen, tapno makabukultan iti bukod ta a pamilya. Alice, ikasarkan. Kablaawan ka, friend. Ngam na imbagman, taada ginastos ni Mark anang ikasarking ka. Kat construction mo laang. Ha? Ay, kwa? Manumat latis wildo na iti pa nag-construction na ngay. Nagtitinulungan da nga agkakabagyan, Bea. Timulong pa ni Uncle Pijo nga ulitag na. Kastamutan kadang iti dadakkel kan kakabsat na. Ay, piman mo't, Mark. Ngam no syakto ti agkasar, ay sos. Bongga. Saan lakas to'y kasimple, friend? Ha? Di mayat. Naimbagkan ka tadakkel sa tisweldo genobium. Wan Kaano kayo nga ron nga agkasar ngay? Dakkel mo tasikog mo. mabiitan. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno ing grande ti kasar mi. Bongga! Mark, Alice, itatagasawa kayaw. Nasaysaya at nuadda ka bukbukudan yu abalay. Uncle,
Awan pa'y mat. Yak pa'y nalpas anag sao ka anakan. Ha? Itad kon ti balay kaw ijay lugar may. Tawan metlat ang nanaad ijay. Da kayon ti mang tawid iti dayjay. Tawan ket nga rod ti asawa ken anak kaw. Si siya kon nga agbibiyag. Agawid kayo ijay. Taag mula kayaw ijay. Wenno agtaraken kayo iti baboy no isaw. Agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpet kayo ha? Agbinadang kayo. Itirigat ken ginawa. Sapay kumata ang nanayon to ti kinaragsakyaw. Anak ko. Mark, nalawan sa unay ti araramidam akulungan ti baboy. Wen bakit? Tanayunan tanto ti alaen ta buryas. Ala, kaimaan ta nga tayo tagtarakan iti baboy. Awan kastay padasen bakit? Mariknak anapintas ti agbaboy ditoy. Taado ti danom. Iso adi ka madanagan. Saan ta amalugi? Basta giddanan ta iti kararag. Taamok nga dantulat ta kaasi ni Apo kadata. Bakay. Agrubwat ka, bakit? Ken rubwat amet ten dagiti anak ta. Mapantayo ijay lugar da Uncle Pijaw. Ha? Apay, Mark? Natay ka nun, Uncle? Anya? Ala, anya timpatay na ngay? Nabangungot ka na. Ti amok. Amangan no naatake. Tasigo din nga da sakit na iti puso. Mark, kaanakan. Tagay sikat ikadkadwa ni Uncle mo apichong. Sika nga rod matang timang tawid dito'y balay na. Ay wanam to'y balay na awan. Naimbagla apakidagdagusan minukas dyan nga umay kami dito. Ha? Agyaman na kanti. Nagsasaritaan min ngagkakabsat ti may papaniti ay tabanag. Kat nagnunumwan mi asika ti mang tawid dito'y balay na. Total, adan kabukbukudan mi balay. Kan man manumot nga umay kami dito'y kaanakan. Sige, ante. Kat agyaman akmanan. Makipagladingi tak, Alice. Nataymat gaya man ni Uncle Pijong. Ha? Beya? Ay, agyaman na aktay may ka. Nabayag adi ka nakit-kita. Kat kumusta? Long time no see. Kimutong ka Uwan nga rod. Ikot-kutong kun sa tirigat, Alice. Nabayag saan ka nakit-kita Tatunggal ag bakasyon kami idi dito'y katawan kamat. Uwan. Ta nagsubli ak ijay Manila. Ngam nagawid akon. Diyak kayatan ijay. Kat, kumusta kayon ija asawam? Nabayagan nga awan kami. Apay di mo nadamag aya. Nakabalod pa yun. Ha? Kastaya? Ala, jak na damag dayta Apay nabalod. Gapo iti droga, friend. Isumala di nak maikasar idi. Tas si aasawa gayam ti loko. Aniya? Kinapudno na. Duan dagiti anak ko. Ti ama ti may kadwa, nagsina kami matlaang. Aniya? Apay ngay? Babaero matlaang Adamot la asawa na. Apay nga taakas yu tigasat ko, friend. Naimbag paiking ka. Tanapintasan ti biyag yung agasawa. Damag ko. Anapig sa tinegosyo yo. Ababoy ijay laon yun. Ay na, ananusan mi at ikas tabag biyagan. Tawan mo't na ilapas mi akurso kan ni Mark. Una, ngam naggagat ni Mark. Nasingpet. Nagasat ka, friend. Makapaapal ka. Ngam syakmatan. Nagkas ang tinagbanbanagan ti biyak ko. Ay na, saan pa anala daw ti amin, friend?
Kan sana bali, taadadwang anak mo. Isuda tagbalin nga inspirasyon kan tibker mo. Di ka mapukawan itinamnama. Pakawanan na kumaalis. Ngamin, tinagtagibasit ko idi ni Mark. Ngam adayo gayam anagasgasat ka ngam siya. Ngamin, nakatumpong ka itinasingpet kan nagagat nga asawa. Pakawanan na ko nga. Ala, awan kanyak day giant friend. Lipatan tan tinapalabas.